Mae Rhentu Doeth Cymru yn gweithredu'r ddeddf newydd sy'n gofyn i bob landlord sector breifat sydd ag eiddo yng Nghymru i gofrestru a phob landlord ac asiant sy'n rheoli eiddo i gael i trwyddedu. Y dyddiad cae i gydymffurfio'r ddeddf yw'r 3 ar 20 o Dachwedd. Mwyn cael trwydded, rhaid i landlordiaid ac asiantau sy'n hunan reoli gwblhau hyfforddiant a chyflwyno'r gwaith papur perthnasol i Rhentu Doeth Cymru i'w brosesu. Gall hynny gymryd hyd at 8 wythnos. Mae gwybodaeth ynglŷn â'r hyfforddiant sydd ar gael ynghyd â'r ffïoedd perthnasol i'w gweld ar ein gwefan. The course is going very well. I've got a very good group, different range of ages, but everybody's very proactive, involved, asking questions. I think they're finding there's quite a volume of information, but they're taking it all in. The more knowledge that everybody who's a landlord can learn and pass on to tenants, they'll be more professional at running their properties. Bydd y cwrs yn help i godi safonau yn y sector hentu preifat ac yn cynnwys sesiynau ar 2 amlfeddiannaeth, sut i gadw cofnodion da, a phwysigrwydd rhannu gwybodaeth gyda thenantiaid. Nod y cwrs yw cynyddu gwybodaeth landlordiaid a'i helpu i fod mor effeithlon a phroffesiynol ag sy'n bosib. The course today has been very good. Everything so far has been explained very, very simply. It's certainly opened my eyes to a number of things that perhaps we've been a little bit lax in following up, and because of that, this course is going to be a big help. Rent Smart Wales website is very useful. It's pretty easy to navigate around it, even for someone who's not that computer literate. It certainly brings us all together and makes certain that we're all in the same boat, from somebody that's got just a couple of properties to let, and for somebody who's got a large number of properties to let. Gofalwch nad ydych yn gadael y gwaith o gwblhau hyfforddiant tan y funud olaf a cholli'r dyddiad cae yn Nhachwedd. Cwblhewch y cwrs mor fuan ag sy'n bosib. Mae Rhentu Doeth Cymru yn disgwyl i bob landlord gofrestru ac i asiantau a landlordiaid sy'n hunan reoli gael trwydded. Mae'r rhagor o wybodaeth ar gyfer landlordiaid, asiantau a thenantiaid ar ein gwefan. Ewch i'r rhentudoeth.llyw.cymru neu ffoniwch ein llinell gymorth ar 03 dim 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 133 344.